Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Kajing penlong ya ki online class da ki school prepare ki badon hapo ka sor Shillong kalalong kajing mentoi hado kata ya ki kena school hakum kani ka por bagi paj ba ki dang snow salia bad don ru kajing shep tieng ban pha ya la ki khon ki badang red sha ki school puli na ka daw kajing sapriang jong kajing pang coronavirus ha ka jela barok ko wei Nrei, haba phai pat sya ki school ki badon hagi benta khapsor, bat sya ki thai nong kendong, kalong ka ba hado kata ya ki hina school, nomar ba barok ki kme ki pa ki dei ki badon ya ka smartphone, bat tang kata, wat ka network jong ka internet ru, ka suki, bat ka thut ba hado kata. Haga bay day bat kani u General Secretary ka Seng All Meghalaya Primary School Teachers Association uba FC Shulai haga jing ekran bat ka Batisi TV ula kren diaw ru halor ka jingkit ka bakhya jong ginong hikai school khamtam haki school ki badon tang uwei nong hikai uba hab ban hikai marwei nado kelas A hado kelas kebasan ngang penut ban kren AA ya kani ka new education policy kadaw ko long banghap ban puli ba Namar ngi hab ban ya rukat kum guideline ki ba ngi yo na po all India jongi ba idon ni kentin iba ka all India ka tho shangi ba kani ka new education policy lada pipej ba kalong ka policy ka bi itanan ndre indah bala pentri kampat ya ka kan lok thik ikum keju kum ka ya tiki ong ketumo new wine in the old bottle kam sim kelah gunu polisi ru kawan hiwat dari education ru de halor jong kani ka baki ong ka online tengah ngasngo ba haka state ka jongi ki badan na posor ngatrai pi menjur hibat ngaru pi media pi kamtip ba ba pi syang hinong kendong pi kumno kumbalong ki surok hasurok sor tingi yo surok rong tang sulaya kendiat senong kendong play ka keti ka ba mla bani i kot kubor ba supuli man kasni ngangai jiru kan long hak ta kadur ke education ke badan po Shillong ke badan po ngi urban ila ban yo kita ka online education ke babiang ndrai spot nong kendong kami pa tang ke mobile undan yo penad kam le menta ke sarkar gong ai kertengi ki school bro ka ki badan bamdan mobile ki me ki pa step lanu kata kini yo pentit mobile lagi ngatrai pi tip lanu yo pentit mobile lagi kat meni yo pentit mobile yo tu kena la yo lok man kasulong kami ngi hab iban ya tray bat ke education department ngale ba ai ka kti ke jing ya tray ba bat ke education department haman laki benta bat ke bro ka ngam jukan tho hiru bat ngam jukwa hiru ban keren kanu no ban peleranya ke education na maro peleranya ke education po ka state ke jongi kamut ngi peleranya ke chat ban riu le jong dekat bala ngi rap iban ya kata ke dei ha kani ko online de ngi iru ba hakan ko dor ha to gsngi nganang ya kren bat wei nong ikai ubalong president jongi na po tura uya thu nga banga hadu mentang nang dei single school teachers tingi dang dan hadu ko ba aspa tam ki single school teachers kani ka jela ka jongi te ngam tip lanun pendap begini te sumedor mapingen ba lada pinhap hikai nadu nursery hadu class 5 Tengah try kesan kenta jongi ke lalut unong hikai pemarwei tu lalut tang penyat emut tang pen en wayam tang baye shrut mio su panikai telanu pat nginyo ban ai kita ki school ki belong 1 to 20 1 to 25 lani 1 to 30 tip lanu te ngasuker men ba hapo gani ka government ka pemerintah le si kala ban le kata ka ba plah mo na ka ba ngim khmi lenti le si kala ban urlong ngin pediang ka kum kalong